Siap gerak. Serban gerak. Tegap gerak. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, serta Muhammad saudara tahu. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, serta Muhammad saudara tahu. Satu kalinya membaca syahadat, dua kalinya menitahkan sholat, tiga kalinya membayar zakat, empat puasa, lima haji. Satu kalinya membaca syahadat, dua kalinya menitahkan sholat, tiga kalinya membayar zakat, empat puasa, lima haji. Lima perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah, serta Muhammad pesuruh Allah. Lima perkara baca rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah, serta Muhammad pesuruh Allah. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, serta Muhammad saudara tahu. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu, serta Muhammad saudara tahu. Satu perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah, serta Muhammad pesuruh Allah. Satu kalinya membaca syahadat, dua kalinya menitahkan sholat, tiga kalinya membayar zakat, empat puasa, lima haji. Lima perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah, serta Muhammad pesuruh Allah. Siap gerak. Tahan depan gerak. Tegak gerak. Yang kanan mundur satu langkah, jalan. Tinggi gunung kampung melayung, sarung pelekat di pinggir kali, di pinggir kali. Kalau ada yang nona bintang Semarang, Aku keroncong aku keroncong cari kerjaan. jeruk purut di buntel kadu, saya terlihat selalu rindu, selalu rindu. jeruk purut di buntel kadu, saya terlihat Saya terlihat selalu rindu.
Gebrek. Srengenge nyunar kanthi